Lexus ES гибрид 300 иншолло то 4 тара барои Амирхон бародар машоалло. این برادر راست گپ خیلی شد مقصد میشناسیم دیگه ادیکس برده بود یک ماشینش بعد انسان خوبه پدرش خوبه رحمتی بیاد تربیت نزدگی به فرزندو لاش اینا برق برداری وطن پیش قدم انشالله بعد یه ماشین تو $4000 بزنیم $1400 تا 4 тара нақша дорем. دو هفتصد تا 4 тара нақша дорем. далоқай ози насиб худо хоҳад Амирхон насиби Хитай худо хоҳад ҳамин то 4 тара худо хоҳад мегиремаш. дилим ҳис карда сайда то 4 тара мегиремаш. 4150 даш мерем $4200 худо хоҳад Амирхон $4200 худо хоҳад машинашо Хитай Дубай Пасра $4200 иншалло гирифтем шака шукри Алло Амирхон Хитай инак бо камоли эҳтиром Амирхон бародар официально мошинчаи Хитай розӣ шид $4200 yes luxury 2016 $4000 розӣ шид на апартамент мекунем вообще нархи зур 5 чанд байна буд гуфтем биё бародар чиста тавсия бародараш дад мекунем мезанемаш арзонтар хай шукр тавсияро гӯш кард $5222 $165 аз комиссия аукцион скидка шид $555 бо комиссия аукцион насиб бикунам брат уже мошинча официально Хитай насиб бикунам дар розои назар кунем.